puthot arjiding glui pen DTC hin pen nalitum long ke ba labang ke lo puhen lo dam tang hut Pawan Kumar alangli session hall karbing long Thomas Council session hall long lam kani puthak sini tum pinungwe reaction CPG la penali tum ta thek pon long po alangli ku pisi kan ingje pon ma khala karbing long Thomas Council session hall lo pen nilitum long prangsi reaction nitum react CP pe prang nilitum malhi kecetong do lasi prangsi nili nalitum long la lihi na pachini pon po nili dung do alang li gela bithong ring thama a constituency salo general secretary ke hai khonsing tero alang li lo kadang la pe nili tum lo ko ku tho dang chi tong nung thu la ke DDC long lamjai sarpo ke hai hongpor sing rong han alang li lo kadang nili men bang ke division be la bang nali tum ta chini lo nili arpu 20 nong wa thalang so le long yidwing amai phusi kibo to this opportunity that we have been decided in our parliamentary committee meeting that in a house of zero opposition we will have to participate in constructive discussion by participating in question and answer session. So obviously my sincere gratitude to Honorable CEM, our leader, Dr. Tuliram Ronghan, for providing us this opportunity. By saying this, I would like to place my question. Honorable Chairman, sir, will the executive member in charge land and revenue, etc. department be pleased to state, number one, what is the total area of proposed grazing reserve (PGR) in square kilometers situated at Kheroni, covering the parts of 7th number Kopili and 9th number Amrek constituencies of Karbi Anglong Autonomous Council under Hawaipur Mojao Tongpa Revenue Circle. Number two, in which year grazing reserve at Kheroni was proposed and what was its purpose? Number three, please provide the government notification or any other relevant document or circular, if any, related to PGR at Kheroni. Number four, what are the total numbers of dwellers or population residing presently in the said area? Number five, what are the total numbers of houses, both nature, RCC or capture, have been constructed within the said area by the dwellers? Number six, what are the public facilities provided by the government within the said area? Number seven, what are the government establishments, offices, institutions, etc. situated within the area of Kheroni PGR? Number eight, previously the Karbi Anglong Autonomous Council collected Tauzi Khazana from the dwellers. So, since when and why such Khazana collection was stopped? And how much collection of revenue are being used by the government after stopping such collection of Khazana per annum? Number 9, is there any plan or to move a proposal at appropriate level to shift the proposed grazing reserve from Kheroni to somewhere else within the Danka Revenue Circle for the greater interest of the thickly populated habitation and for the government? Thank you, sir. Dr. Tuliram Ronghan, sir. As raised by kasi nalitum mohajong nitum da laptop long pen so screen nitum nalitum hantak lang lo kasi alang li Pawan Kumar la Lupli constituencies long local MSC ku pisi kaning jema aso puthak nalitum hada nang par jipon lo kasi PGR aputhak alang li difu alo KCC session holo long alang lan paklang pon kasi proposed grazing reserve la solama puthak talang ni pon lo kasi aso puthak pen Hawaipur alam the puthak ta asap solang paklang pon do kasi
ahok pet kopi ko son ma la sini tum da kalhi na chi tong dun do alang li pen le asap pichi hek pen puoi sitame pathan ponana te ajipona Kalang lo niliban ki pui kang tung bang lah lo aprangsi Pawan Kumar Kumala men alam lalu de Pawan Kumar pulote la alang li inglong suma made karbima la bang sedum chinnei alang li sinon bang ke house long bang ke karjudun ke place dun yem ala umor si so la pensi honorable yem kan amen and pensi la place dun la house long 9 point do alang li ke place dun ke pensi ke la lo VGR PGR long le khiruni long kwana hector lo do la propose PGR long le la sanse karjudu la si alang li aphan itum tudam sina alang li inglong asu kali di apen SP amne tikali si hala long le lam kan inje dun kali malang di itum hala karbiang long ke do wek purup kan ke do atum bang ke hala PGR long le phanda itu kon hector mo dani engke non hala kitche ke bias utum si dak nang tiyo bori pen la solong le arlu pen kamat ha dolo ba la so ka chirai phansi alang li la house long place dun lo long le adang ko am thema puton alang di hadak place dun lo engke hadak dolang ang ko la so along le phan kisi phan pi step si deng ning ma pusalang ni dun asi hin pen tamu de era kami melo di karbing lo ora nge di tribal area pusele non ke habang ke che biaso si le ka chirai phanta panalong le adang ko anduma pada ka tu rami lo mti like lasi karbiang long ra tum non kamat thaneng bang ke chikela melo la so national park ki phanyong se tum deng pon bom pe hai pon bom pulote hala tum ke itum karbiang long akhia dat ke phang ho ke pen hongi phang si ke claim log lo nonda bang clear tum phan ke elected ponelo di ke che ke biaso den delmati ona ke long de manika iem da nang long nanta da ke vote jog long le tholong le putum si ai iem da nang mandun deputy chairman da nang mandun MEC da nang mandun engke mo alang li pulo hala da step long ta alang li pulo alang li phong ni batai ke hai tang pe chipu ahok lo alang li pham batai ni kan keblo mati ni consecutive election pulo mati alang li chipu batai ni hai alo lason nong si pe hai dun bom pe hai dun lang bang lang pulo te mu yu ke ai iem da na hang pu long le hem pu iem da na hang pu ko ni iem da na hang pu engke hadak isi long ke mo sara no pi ho highest budi ke isi lo mati jigit committee pe mati alang se alang fan bipon kok iem pek pon kok pute age ani hani nang claim mati itu mau lang dia lemati si non prang bangke apuson kece ke biaso fan ke itu bangke kroi nang nelo bang non ta angling nang cibi dun la bang so along li ron rip nang ke ti fan ada alang li committee ko pini ka chingwa lin ta du pulo borgam brata seng lu pulo enga ada revenue collection ko pini ta alang li pabju pon lo ada borgang borata ho ada hem population ka duma hem dit pakai hem duma ke ko anana hem duma pen collection ko anlo mo ta pen teklang alo ala tulang bang ma bilang ta asison plute ko pulo itu minglo so tunge di matham the itu malong le phelang arvinu kalagi bang si alang tikrong surong itum si karegi mate kalagi mate la lo itu mo thaning pen angko la VGR bu dum dihe ko bang ke VGR pan bang ke tum chini amde muthe ipu phitum nang than lo la VGR ku dekte oma tum bang ke bridging long le pu mane la son hobe ha la tum kan inge ha sa do ga bridging long le dak ke hem rit long le chi long cha nong phan ka pa chu pan din si ha de che ko de kumar julo ka hok lo mati di mane pir thilong ke munit de le ke reng nangi ke li di jon tu januar reng nang pusi rong arlo stame la puson ki thik de denan area hedi thik product si chilong chainong kapang reng la so phan gi bibi do ma so ke ka bitum ke puthek o ma si yar puthek lo jing along le pusi pupu naga hok lo lagi di kalima kala itum muni tum dupo hem du kimpo bote
celong cai no di kapang ring ningi hormu dokti gitu domestic animal pusi ada namen ini kan tuh ya ada bangke penitum sar tai than ke di bige ripi di wo ke artho thake archak puni lapson ta jikan lomati lagi tum hasoge doktor di doktor daru asong kali hosi tum ke lahai arnaman di pangacisi kun silai ki bilumati asalam ka bi pondo ke latung ala hailong le yong sinon ke hadak alang karju bangke population ko andoma kon hektar doma ko yong te bi chanong chilong analok apa chupan po emang so chikop dang hem tikop di dog long chikop dang lagi mili limati bab la tum da pok do bab tu wek ngi non la hailong le sialang li bangke non ki point na teng te la so long le arlo pen alang li claim si ha kacira ye pha supreme court ta ke place ya lam do emma mo thek long lo tum hada house lo di 0 hours po sia lang te karju dun lo ada ke la MSC do unelected anda do elo nominate ma do elo kup mo pi ho la ke dam elo te hada highest authority ke chingwa long sila so lam ke place do nania public meeting lo nani to apni chingwa long ke do lagi council lo ke thinal mo tigi la house mo chingwa ke engke muni tum langun po mane ke ko ta na muka ni misen muka ni hok puta illegal dige dilu dulu po hok pe ke tum ke la pange kartang lo lagile komane omor sing tiso komane program rong han komane muka ayam tum ninje hari setok bitum piningan ninje putila bang lebele kala nono bangge hala aron riamni si long le long ko an ekto duma ko an thema punang ka judenge itum da cimatha pami nang pu pya lumi dipen pui bangke la pusone to orang pi bom purute la bangke ceplang pelu asinone prang pengke la national party la ke chege be so phamke tum dim kong pe warani lo muge long ri phelang thi apu la lumi di pui bangke asialang limta kan hinji hidu di det bangke muge bangke la pan alam ye pensi lamle alam nililam bang ekton kopo Jurolo teron sang alang li iting constituency song general secretary ka hai kon sikami utho nili tum long DTC pe nai chi tong dun do alang li dam tang hosu tame doksu nang dun bom alang li sitame asi alang li phan la Pawan Kumar session hall long dipu session hall long la ACC dim long alang kupi sika ningje loma la so pu taxi alang li phan da klarda pen karada thin ko pachini phansi apor pile tardom hodo we phanta me pino we la bangso tokso long lo mate tum la reaction video ka chipi long la bangso kon mal rai phan la season hall long lo gari agriculture season hall long ani ye putha lam sin tum ke tham bon po apolo asi just met pe la bangso long ke jong dam bang tung bang ke dam tang party ka cari bom atu ke dam tang political abang ku bang phietum la siksidul biong lo po join ni lo bangso nom la bangso itu makisung ke caknap ke dokok bangke ni ben pudain ko bangke la ke dam tang ESCC non kongres non ke cari bom BJP sarkar no alang itu myong si siksidul ok ki puson de piniani la puson non tribal atom son ali da man de polo si tambe piniani siksidul biong lo pu yok siksidul phan nang ni lo pu pena yok sila bangso problem mang jil kisung mang cak nang kok ka cicak nang kok kupiloma la ke lalo itum lang nam lo pulutang te itum kupli konsistensi long tame itum karbiang si tame la so karbiang long no bangke la so konsistensi bangke na hok de long bangke pudang lo pulutang te hala dake non karbi tum ta non ke minority de ko ga disa minority de ko hala dakta tante tum vote le yok do nang ta bang bihari tum si vote non sum pon kumarang si dun pulu tante tum perem tahun ilu non ke hala dake lake la bang so join ni ke lake siksidul biong lo po join ni la tasi nili la bang so lama put ha bang ke ile tum hala chuga dam tang hut long recap keng sang so phan reservation pidet la tai sikan hok hedum non lai nu vet bhai ni vet nong si la pana siang to machi bihai pulu tante mo la bang kep do cholo pulu tante itu makar biang long ke vir pe mepu par itrap pulang pulu tante la si ka do kar biang long raton tame itu labang chini pe minang po nona ba lai nu vet ka ningji ya kong ko an ma ke thilang de non travel tu
itu malang litum ben isida kacing barnam pulun udam no potang te labang so kacing barnam puga abi alang litum ke itum han ke nang me nang ri me itum chupudun si ni lasi ilitum bang cemat hapam mi ning six dulu bang itum cemat hapam mi ning lalu lasi non neptang ke mangi bangke itum six dulu bang pang tang bek nang pu lasi six dulu ke pang tang asong pulu tang te EPSL sian cholo lasi EPSL sia song phan itum kang hon pen ilitum non iprang ke bang je bangke itum but ke yok pen ke hai la pen itum sar jaiga tharaphan MP election ke hai bang ke nang sol jong si non son son itum thanyong si BJP sarkar thanyong si pi hai bom lang pulu tang te piniar ni son ko pri a constancy ason galisi non ke bithung long da menang dang po labang so akisu abimar udam no pulu tang te atau mon ke ladakta nang hinu bom tang bithung constancy ta mon si ladakta ko pri constancy ason si dakta cheman vek pu kusi non pentai ning klong dulu la BJP yong si cari bom pulu tang te la si ilitum non iprangke bangi bangke la 60 dolo bang tum cicini pa menang po don tin ma penan tin bang pu bang phila inglong ke do ana tum bangke la si penong we bangke ni lika prek lampali namte la pen nili sining je poning tum kar biang long rap phan la pen na hok ke do dam ning kan ni la bang solama je verdi la ke la pulo ilitum non kisum thekti ka por pulo tangte itum la bang so ka chipa jog ye phana bang itum non itum kar bi khai kisum tik payar leng itum bon tono son so kisung lo itum cepat jogi pelotan te itum ningkan kom bor ibet sinang tu mana chuni di dulu itum non ke bang GMP election bang kami itu masar jaga harpan ke hai dek lo na alam kan te hai lo pelotan te itum la akin nang sen itum $60 ron bang so atam claim lo nang alang itum la pon dak taxi itum MLA kami itum IPSC asong ya putun ke hai lab lo na lalu pelotan te itum ini ili tumpi hai lab nang lai PSL si phan lalu polotan te ili tum constancy tin tam ili tum inglong khai do wan si tum goreng wa sai lapen kapre wa sai do wan dai tum pagi rat mati long rat amsi dum cherai long ko non ason son langgam no polotan te kupli constancy son langgam do te kar puta anglong ro si pudang ni dalo lada kaman lasi pini alang itu ini vet antame tabang so along kacing sai pon arsik jit along alang ni asyang tong nanga chididun hai long le alam nanga ching jedun tut lake kumala ko chekel hai alam ke non ka cari long tang ke dam tang ka cari song ke hai bom tu male ka on 6 dul biong lo ko joy ni lo lake asi teno we alang tenili ni to masar dolang alang tumsi de tek an de an konta melang di tiking mon ponili kino we na po do bo asi ani yen tek chom di tiking na tu tong don la ne ka ko pa de han alang di ta churu lo kino we la da la po na mission alang di an te ko lo nilitum pinungwe tok chopen nalitum phantu tamit thop nang pachini ason lo jo lo sidul ajako nilitum pan kupi pan lo paragraph 20 pen nitum handa ko me dia so ku thak tame nitum kedam tang ti chini theke de potsi non pawon kumar right tu tame MC itu khongni son mandek ala lapen alangli longli pana ke anu ku sini tu ke thek dam long lo bihar bun salang wang lo non ge longli pana ke lang chini non ke mandek karbing lo to holo first alangli siar jab lo lapen arju lo je Hawaipur Mujalo andar dak sukti talagi lo amreng lo ase hala daga long PGR long le long ana dim suka puri huti khayana kirun keng lo lapen dangtang la so da PGR pu alam nan kiklan hero ke la digital potensi ke hok ke ba da kanong chelong chupan phai gi bidigan ko ba alam thang tap ne da lo population kita me alang hin pen kita me khan pon hada asila son bulotang te non carbon law autonomous council
bulatan ke la dak long ke alang ni thang da phai du ko lo nom je di 6000 above lo bihari tumta bulatan ke la tum ko na tin sige bang lo aten ahok pe dalam bang la lo 60 area lo bang ke isi pe lang nam bulatan ni PGR lo bang la ka mas council ta ha aten mene la so lo ke hem sikim long ri mati di kasi bihari tumta sitoman da kutia constituency long PGR lo ke du ko kasi alang tum phan kudam pulatan ke da pidu long le denang po ke di kelima kala sedam tang hu thala seni school pu thak hu ta me alang kharang ke thing karbing lo ton mas kam sula pm pu we ke PGR lo ke ni ke seni school bilong ke bi pulatan te tum supreme court na lo ana alang ni seni we kelima kala di thik la sona thak pulatan te da kutia constituencies ba da kamrenga constituency la hawai puran dar long PGR along arlo ke du bihari ba bang ke chigi biya khai tung du pure tahla tung supreme court na lu dum adumi ni du kar dum no mas council phanta em phanta kali mar di tapi without documents pulatan ke tum laga right mas du golo reserve long yung si du ko pulatan ke lage da kan mati lung aja kong alang kar dum no mas council phanta me ni na election lasan hari dari election tu kita melang tum jakong si parang unlo tapi malai government pen tijar ke apa pen ke hok tang pinang mudi lalu asi nilitum modern ka reaction alo ka Pawon Kumar lam the puthak kita minang litum hana paklang ponlo tapi ni tu mal user po dak bitung reng thama constituency kana chi tong dun terong thong tu me klar dak lam na litum hana paklang ponlo tapi laksana thai atom tipini we na dun li diki silong dokamukam town area committee long pen lamje sarpu sitame klar dak la pen achu lam kani nalitum mathenu paklan kono kasi nilitum pinwe reaction videos pi ba nalitum pen puthot chitong thubo mala pinwe ge nitum kapan ting tong ko